Kung naa ang life, naasab ang kamatayon. That's why people gives meaningful life because of death. Kay kung walay kamatayon, for sure daghan gid magbuhat sa mga gusto nila buhaton sa kalibutan. It's either bad or good. But for me, okay ra pod nga naay kamatayon because I believe that we have to experience things in life. We are a human being, not a human doing. That is why mag-contemplate ta usahay sa atong mga gusto sa kinabuhi ug mga gusto nato i-fulfill sa life. Even though some our dreams kay dili ma-fulfill, but at the same time we enjoy things in life. Because wala gyud ta kabalo kung kanus ata makuha diri sa kalibutan. We will never know kung magdugay ba ta diri. That's why we have to enjoy things in life. So today's video, nag-visit lang mi ani sa amo ang papa ug sa ko ang little brother dito sa cemetery kay para managkot and also to commemorate their life nga ilang nabuhat sa kalibutan. That's all guys. Thank you for watching. Bye-bye.